Me mama kwaba. Eba Cheers TV. Jumedi ya tuni din. Pason Nkomo. Ai. Mi amide jumedi e bro yi. Ye frame Akosua AK. Ai. Nemu Nkomo hima. Dia. Ai. Enanso. Ya se shia wa hebium. Juma shronko ne yesande abremu. Mwamu nimse. Pason Nkomo die. Yenya bedu a na ya bedu meni ma bedwafo se wo be kan me se ya na be bieu ai enanso dwumadi stronko ana ye de bremo me wa maboafo wa ha meni se munim no nanso ye bebusa no ne din ene bebi ofri ebaaye ne ebusa na se ne tediem etesen fi se ye ko weekend yaba ena Wednesday munim say jumedie yedi every Wednesdays and Saturdays ai menim say ode achi a bebre na bekọ adwuma nanso muntumi nda fi se Akosua AK me de jumedie ibade a ai na ese wotna se oji we konwa na wutie na wusua de wom wafamu aba ai na ode ahwe wa wawe ene wo mpuna twiem na akosu jojo amam men say mre odeu abozia na mpo motesen nyame adum na wonso nyame adum eda yesu ase na de wonse ha o ana mahama sane eyibi ma okwa etu kwan ana akwa na mehwe o sane wotene ne time ya wo make difference enti e ba se ya yentumi nye ho ba se sa enya sem ketwa chese wo be de me hwe se mana na be ya osese eko ye kodasa ye wi kodasa ya semu na mpacho bebre na se afa no machimo mo fidie no minim se bebre na nimu ma fa no machimo mo fidie no ato Cheers TV amma behwe Pason Nkomo agodi a yedi ewa ha obi aka kire no obi afre na danfo atena se ne omehwew no mehwe Akosua AK eno nti webo odin ene bebi a fi bae na ya hihye dwumadi na ya de ato aso ago medin di Joseph Otu Senior medin edi Joseph Otu Senior edin adodo na adinim air fresh metibotwe Old Town na me agent na me sofo ketwa ewa Aloe Tabernacle nti anadwe de ya danyame ase so tan de ende to ache bi ma ya se share bi mu na ye kase obi mflo obi no mflo obi no nkasa Akosua ne fresh ya kaya ntoma bom ya betenase no correct don pese omutena na adwubia no omobetse don meti na ye dawetiefo no ahwefo ase omo ade bi abre bi omo so omo adaje by this time about 10 etena nkofo bekọ adwuma ba ebi ma ya we omote wo mo hwese ye de nsempa bebelom no mo de bi ya ye omaware no mo mpona twen ndiako edomas omo so mo TikTok Facebook Instagram YouTube ebi omo na mbi omo so hwe no yesi nyame nhyire omo nya abre omo se omo daje eno omo airtime ere hwe no nyame nhyire omo pa yo nyame nhyira mo se wo so daje ebetena se behwe Akosua AK ene fresh ai yo yensemre yewo enema bebre a yegusu kire awarefo ene omomo twempna akwaware ase na empen bebre no yesi aware mo kra yewo red flags ewom empna twem ye red flags ewom ni yen starting fi empna twem mi gide se ye de empna ne de akwaware mu eno nti obetimi a chen ne ma ba kumienu bi a eye red flags a ohwa na eni ho kwan se oba na bema no epma no ho kwan se obekosa aware nim se we hu niema bebre ohun flags no but obunani ye den egu so na ode akwaware nim ode kwaware nim no enso no edi ninya ama sese no ono a ontumi nko ono so a otimu no ye den obre etibeto achowo ye pese onche red flags bi a
yet ye relationship ni mu na se ha adwen a ye betu ye ho fo na yen dan ye ho kama yen fa kawa ne ye den enhye ye na se yen pre ye ho kwa aware anim ene na ye pese yen suen ne ago ene de be mamba na bu mi o e bi ene de ensema mekan bebri ebe fam to fam be ma na o se meka atemu ya meka we young boys and young girls and funny serious. Yeah. We ye young boy, young bobo siya and family. Young bobo siya and family. Young boy, young girl, musi ampesa mwari. Yen jilun and family. Yen jilun say because of say me media me ye juma cheers TV. Me won penifo bebre ya on beba wedding no. O me ba be chairman kwa be tumi abese 5,000 Ghana cedis or and 10,000 Ghana cedis 20. Me kwajilo nam de ababe wale. Me wale a menya skanam de akwa kotua. Sebe sa obi obejilo e de awale bia sa nimpa no sebe we jimi fo. Ana wo yo oba emfa ni sika enwale bema. Oba memfa usika ma bema se onfa wale o. Sebe mprediasa. Bema se onwale no. Oye jimi fo adenja ako se oye be ma na oye wa adwin se okwaji loan e di aware a that means say woni aim e wo ni so woni baby awo ko because aware na ye e wo mu awoduo mienu ye wa aware a obi ware a first 2 years no enoma koyie ma no okay oware owura aware ni mu a enoma cha se peke e wo wa ena obi was the first 2 years no enoma be dindin ama no ebi okwa de obedie enoma mu aware ni mu be dindin enti obi oware a 2 years in the beginning of the 2 years enoma mu ye din no obi asese echiri ansa na obe de obe peke enti kanu imagine say wakwa akwaji loan ibi ena wodi akwa akware ena akwura mu no nyame mfa samba wedding eyeka nkofo bi nipa titiri bi ananka wa expect o mo say Nkomo ba wedding no betumi abesire usika kese o betumi no sa nkofo no ana ayoka obede no wetua because wedding no 2 weeks bia bia loan akwaje no 1 week bia ukotua loan bi yeah edwuma samonye wakwaje edwuma sika na wuja no no enu bi na won de betu aduane e de atua lad bi water bill enti sika no na wakwaji lo an obeden into a young girl na wuhia boy bi ana o young boy na wuhia girl bi na o say o person ware na o hwe obotum na wan hunso ya mesra ofutu amde man say kwaji loan enware yenzanko ako oba bema bia anytime bia oba beba ho a obeka se bia oba na okwose je a oji bia no so oba na enware no we ya bema na so oba be da won te otum be di 3 days 2 days ana otum ba 1 day o ko bia na ako je 5,000 we na fa foke je 2,000 we na fa o ya bia na oji a so oba na enware no because I didn't tell America sir any moment bia no so make sure say mumu enu na mo share idea ni together entie bia nde so ba na wa ba me wo na o come so ako the 1,000 we na ya na the bia da ya lole fe next time oba menje oba na me de ma menje because ekwan a sa ye ya sha ase ye sa to okay enti so betumi aboa me wa ware mu a saa no ma we be ma menhu se nipa na me ne kwotena no betumi aboa me because me ni bi obetumi adan atena adekonta me ka se be ma oba ba wona o ma ne de bia na oje a da me se ye usika ntua na oba wo yo oba wo de anytime obeba be ma obia no ati se be ma na se no transport ansa no aba se so mo si omo friend a gift card hey wow and na probi ka bi kire me so metumi asene ne gift card ana hey gift card me to de ade me nim say ye ka say gift card a nke bia wo koto waji sa
raffle na card no mo di to ade more no but say the time mo use no enti obati Madina oti dodo wa oti kaswa na oba me ho e bia lole fe na obefa na ina to kra be 50 Ghana se sa nimpa na expect say men send ni scancer na oba kan nim se nimpa na usi kanta na oba ba mpacho fresh mami mu se wasemi o me ba ho me fa me honya example me ba ho na wodi kan send me transport ama maba ene ne wan send me transport ama baaye udi mi wieye no na oma miska se jefafaka eno no difference be na wom eno no mi hu ne se me na wabedi mi ewie na oma me lawyer first me nkon ago senda na ye ka se ni e ba o ene wo busasa question yeah punches na mi tru na nke o be ba o okay hwe oba se oba ne papa mu a enka oba be ma ono ne da wi a o ko muska menje. yes that's what I want to understand. As I mean, for instance, I say Obama wa o kwame mauska but 3 days time and 2 days time we want say su or phone so but when you say obi o ha the hot so that ne what ya obi o say bi o and o yan fan zo from Madina ba o akoji and we ya no dey transport aba ya no nye say e bia say ba you obi o ahun and then am use the word say moment bi obeba be ma wa oni ne bibi wi a o ko mauska waji no what oni obi o gina circle eyepe unu obi ogina obi nim junction one yepe unu obi ogina Madina eyepe because mu na the same aduma na na mo ye moye wo de ne je say wo de ne wa brand hu to the sense unu ko gina kwa ne ho sure but se ba ne say uni obi edeti na say bi oh ako sometimes we yamba no yamba ma na ye ni twa no ma bi o ye fan say bi ade bi oba me ho kwa ne ma sene mo sometimes wo ba shada ye nkwan bi anase jollof bi no anu o fresh ene de ba say ye ndi o enye de bia na wo ba me ho no me ka se me na ma sene lole fe mu afo card aba o ba ye ne tutu what ageme phone ne de awoda ade aye woda awoda pizza shawarma emu u ko tutu amesa mo skanti wo no enfa so be na miminyaaye yemienu ina na ye se fili o yemienu ina na ye fili me ka sa mpa ni mukura wo be su atime yeah wo be jeje ho atime ba wo ta ni mpa we no me na me se no transportation ma obaye obaye na duane e bedi na me na me sa to ye wo sa be da me mpa so wo be da me mpa so light light be me na me pia entu de benefit a wo benefit me benefit me nya ya answer me no da yo wo de we me nya hwe mfru and dan to ye mienu ina na efili ye obi ajeje ho time a wo je wu a me to me ka se me pe me do me nu be wu ni na ye mienu ina na ne na wo ka me ba nyina na mu fili na ye nyina na efili enti se wo ye be ma na so peso ware wo ye oba na peso ware a enioma bebre bi a wo be wu entumi ba se wo mfa otim kwasha aware ni mu ebi ni se wo ye oba bema bi wo wa mema nbebre susu o mo de o ma dwen enam yeah o mu yesifo to the extent say oba bi obehia bema obeka say oh ako men o manage o mewale o sa moment no hu no ka say mewale o na ubenya kura ahwena sum ana me block no o do number man na block no eni kwa say because of say emba ni bi because oba nya 20 o yaye ne age limit na ko ha nti ne time ewo ne nim ni swa nti ne de ense unya bi wa no ka so be wale na ato ni tirim masa sambe ma no mu use da ki ne de tete ma no be munjai because emboa because we ya oba hwe akode na trese mehu akomeni je ho me pese etena yen hwe yen stedi en won twese nyame ya adom ne dane aware a ni aware enu nu bia bo bia mamo ye ya na sanfa ya kweti a obi an bi obi hu ya o ye be koso ye ndamfo entu flam ya metumi ase no o wa no flam say oh fresh and de no mamu nyo o mpe 50 bin say metumi di amount because ye break ye no na asem bia na ye dey ye ntem ba se ko ba ne say me hye wo bo se me wale
me no tina within 6 months no ma ka say o me na me ka ba me tamba no ma want to be enjoy oya bia ba omu e show mu enanti kuro umia ne se ya entumi emu kwa eni ne kura kata emu ne ya na se na ntwibi ni no eni de ne ase peche enti sa de no anytime obe wuni mpa no bia no wani abre na oya wakai ba on ba se wuni mpa no o mpa ya wese o chale akomeni jo ba minya nyankopon because according to Proverbs chapter 20 verse number 2 say onipa na hyehyɛ nyame na ma ne bam nipa hwɛ de we ni so nyame hwɛ de wa akomam enti za na tako yensedi ɛho nyame pene da ne aware a yenko simple ɛno no ɔya bia nim o pa yem break ye be sa ye namfo wunya bibi flame am de be ma mesumi nya hombo a obetumi aboa ba mbetwa nto say oh me papa fie ni Mr. Obo me papa TV station Cheers TV ya media efie we me ma me fie mbema ni bitumi ye to the sense ako onu gina wana mudi nkomo na onwu ka Porsche na okotokoto aden was me papa no onwu mi obe dey sa fake life we wo fake ya dey ana mba no tutu a oba besi abema approach wa no to me can you take care of me my nails, na send the red flags na complete. My dress, my bag. E ka me ho. Ah, what do you mean? O ma me no papa no kura mo wo kura. O ma me. Car say na wo e. Obi kwa do got to do have a car. Enti wo share obema a wo pe awale ni na wa. Hwe me ti akomi creative group bi. Emba ma akoma 30, me ma 10 pe. Obi anu 18 years o group ni mi busa ma ne se wan ene ndemrem obi betumi ama ene ma me betumi ama ne de bia 20 cd ana ne papa be man 20 cd ye nya mba 30 ye nya ba kokora ma na nka se obi betumi afford bende wo approach oba o expect se e bia daily bia ma 50 Ghana ana weekly bia ma top money ana monthly ma top money for primary any VSS ye wie SS no iminu mienu na na etifie ni afa yedwuma baako pay na woje the same thing na meje woje taaz meje taaz na wasa be bo me wo be bo mapo abeji me de na account because of some court am de be show otwemu nti aye nyina de fili no o fili na ye bleedi enti aya busa aya mba no mu so mo se sa de omo ye no omo kire omo wo fo won be flow bi ba be ma wo kire na wan no be frɛ no okay ago be ma wo kire na wan no be frɛ no sesi a me no ti asesi opa ye mpon show ni sesi a na ko gina kwa no sesi de wo miemi ofun wo benya ka bi ma na agina akoto pizza na se de bonku ni tilapia ma ba fresh metiai bless ya ma fa mi wo megina wa ma ade achi mi nya no ma ba mpo ma na mfle me enti wo ji be ma no wo yes anyo no be ma no busa se o be na ode ni kum be ma na wo ni wo base o ladbe obi tumi ka se bosumi aso me ladbe aba o pese untie na light bill mano mimi ni mobi a oni obi date a ne rent ne dan ne time so ye no o expect bo an se obe man 5000 no odi bi account wow bo an nye peni o enya so ye edwuma obango onye edwuma obang onye edwuma ministries onye edwuma bamu ala fo ya bia no ko 5000 no ne dan no otim no obe de twia entu ya boy na so sha se wuni obi date na mo di enoma gu akoma mba be ware a enoma red flag ni bia obehu a ebetumi aputu off ne say make sure say anytime bia pe oba or pay the mind we depend on one person sure unyo oba no ne be ware ne anytime bia o depend wo so a so oba no won churu kakra bia obi bedi no on pa won churu kakra bia obi bedi no obusa se o pesika ko boni tinu afa ma na opia wantinu obi de mana ofre na obe block you asemi de ehu young boy I wish nkamoshia yemienu ina wo 25 me wo 30 years anka yemienu ina ye tutu ye no ma ye betumi aware ye ma ye 2 years ni ambo abo enwe betumi aware but because of the demand now opening why opportunities
de bia wo di mane wo nkofo se nimpa ye nto bag ma wo bia beba su bi enwi bia beba su bi opese otobi empobo bia beba bi opese otobi un se obi kita iPhone 13 na opese o kita 50 no aka se wadamfo wo ye tough ti wadamfo na bia na maame bi na toma no wadamfo na ne papa na toma no na wadamfo no ebi o de ti minister bi o de ti MP bi ebi ane sister bi wa brochiri e na umu se anu o wo bunu ntino sani anytime ya competition amoko social media da roma entu pese wo ye dey oko ako yenye bibi kura wa ase hwe yenhwe baby ya menka busuafo ya baby ya ge ya wo wuye ya bo bitoma ne wuye hwe ya kire ne maame fie ne maame dan odam sebe imprediasa carpet kura bi nsem ba ge ni live large e was social media ntalia kese parties akese ena oko induane kese na obenso odi ba hwe ne maame o baby ote hwe baby ane maame te hwe ne maame asetinam won enti se ye ba ne se ya anya ya adun se betue nsua saa ne oma no ne ye be ja social media na to ne baby ye be ja ndamfo se ne live se ne ye te fake life wo ye den akọ untumi nyamfa nkosi ewie ete se nyinsan ye be yiwe pie fake life wa ba ba ji cheme wa self contained apartment e wa ye mpla otua bola fini bibia ba ko busa no wansi di kro oni bi ba wati compound na e kama wati de kama to the sense ne namfo onim se o ehyenama ba ne wo kire no obusa no ubusa genze chale me connection ya bo untumi nya 1000 kura me yemfa nkwa oni wansi di kura ba hu ne dem o ye videos no de to ne start out mu se ge yi ewo no oni hwe sa life no live den men fam sika ina anko rent dan abla mi ni bi wo me phone so because edana ma rent eye fiewradia enye me japade makwa cheme o self contain 1005 na meti wono na mini 2000 Ghana wo account so ebla be no me ye de apridi epfem e wo nkofo anim so de ma na mi su omo ko hye dem na omusu mesi minimo obi a we living fake life out there to say luxurious life and back school fees continue to ya yo get ni bi get na top pressure ma boys ni bi ako e ma boys ni me minimo obi odakam 77 periods odakam ba wotumi ato iPhone 8 plus e de ama oba e no kita yam onu kita wasafu no okita yam e no odakam ba utumi ato iPhone 8 plus de ama oba asema o kai no crow e no say sa iPhone na oto ye no sa sika ne betumi awrente kiosk obetumi de nya chime single room with porch mpo but because of say tokula bobi se kakre obe pinti oba na to pressure ma no onkofa ne so ne ba se ne wo se yibe se ne obe brand no sa ne be to it is say fresh uche mu a oba ewo be ma ho asin mami scamper ono de onyi bi no onye red flag unu ya red flag kesiye okay Matias oba anytime bi okoye tie unu mami kan say unu obi date unu obi wo wa mo hyehyɛ aware na anytime ya wo ya be ma nde wiase we na meka na mba meta mebri obema emfo oba nkoto adwumam se me de oba we koto adwumam owie adwuma na mawale no nkofo bebla aye kunkum mo bebli me de oba we ko school owie school na mawale no na open life enye school dem na ekosua but fresh asema wo ken so no me so me come man because a man bi wo ho no mo so a omo so me the same man be man no ba emba ni so and be fine ye can 100% mo a ye can 100% mo a man no betumi aka say ye be say 40 ana emema no betumi emema no so the majority yes but a man mi so omo to me sacrifice ema be ma ade ami ye nya as ending no obade no hia wade no hia but last no back of 4 bi na che say
wate wakoma wadwen kra abodam okay oba bia be hu se ode ne hu komu no so oba na obi a ne age no e ya check ni age emba na 77 predia so mutua man be man e ya check bi mu age okay obi onam ne 38 37 38 ho kon 40 wono wa hwa enkofo ba ya no obo mu galaway enti otutu nani a ne monopause age ni aduru the menses ni yetwa enti samle wa anya support fresh a obeka dem awale ako mimi ni mobi oba watamu sika dia ma be ma so onko wale na be ma no wan see kula nim oh Jesus yenka se oba men support wedding enioma oba ese support wedding mu eye bia watale na obehye no ebiane no location no o classmate beba bi o family beba bi ebeba wo ntia no fa ba hwe ako ensa yedi otua wutinta ento kawa kramento kawa enfosi kanto o maame no papa ntoma enfosi kanto eso be ma no so etipin bi o ma o de be waro no se se ne be bibi ba obe ah chale wedding kama bo na wo tie wo tambe 300 million ede aware oba na ye wa wo fifle ala 1 cd 2 cd what to FM oba to no form ba me kasai oba na 1 2 no asesa na no egu abonten so onko no usika wo mu ye 2000 Ghana cedis eno kwa wedding kawa na wokoto no na wo du usika so so eno mani na oba ni nya sponsors enti unwo obi a emba ni bebre omu nkodi mu no ebi hwe akomi minim gabi ohu ande ya nde numle ya ko opro no princess obetumi atam 5000 amount eno woska obegini na oniska obetinika obegini sika ni na oye trotro driver obegini sesen obegini sesen mi bie ki no hwe bia abedi hwe otam 2000 de mawa o anu afros o ne ka na sei na ne ka o na sei o beebi nti on piska nya ya no de ama no ad ntu be nya ta nya man sen man obi a hu watan 2000 ama on fa man o be man no de ama no on fa ma on fa no ba o wa okọ adwuma na o anu afros o ende bia obi di ebia ne fuwe a short o ka ne ka o na so o pe 500 ntu woni baba ho no no age double no age ni sika obeji ni sika ni na ama o de asa kodim ohun wa obeshutu obebo sika tuo ohun wa obetumi abo ende numle yako ama obeshia obebo sika tuo na du ya obetumi atam 300 ama ba obeji ni na ana senior hihye eduma no wo ye den o de be ma no eya na go masa o de be ma no akogina sesia na ma 12 de ama 14 de ama na wa na makato zako asem dia to me ntu de fafo ne bla yenton na me ya meto 50 na won fa ma me enti emema ni bi so keys o mu yusu e de finishing ba ni bi no that means we are all the same me dem hu na say na ye pe o dabi ako emba ne draw so chin bema no emba no e na me ka se wo be hu oba bi a bema bi di ni sika no e yo oba ni age no etwam 20 1 35 but meaning bema bi nso a oba na time etwam kwate se be se 35 30 eko 40 no boy ni be se 27 28 but sika otuama nipa no sika boy ni piano etuama entera meka zako mu odu hwe meka se nwe mi se na de nsem ye ka na ye nsem kese nkwa obi a nimpa bi obebie na no aka se etwe nyina ya de kro no oboa nimpa bi obebie na no aka se kotie nyina ya de kro no oboa ako etwe difference wom sa ako etwe vagina difference where wom me hu ne se ye obi ye tia ana ye obi a ene nam ufam ho enu kwa enu ye physical difference awun touch enim ni per surface enu ye physical one awudi wani be material abehu by a kind difference wo ma masa inside the wagon no obi wo wa hon ye wo ba bi wo wa hon
romance onu be play no o pepe kwansa wo di ashem hwe ye ba no for play onu be play no ngata wunchi abida na mi openi mami peni a owu mane ba kwa be seme wo se no odi ti akokura bi akokura na esa no otiti no onya yombo ni hwie milk ya o hwiegu ni kukum sei oti akonyam ni hwie milk na esa sei na be ma na tafle oti na na akokomu ina ayeyiri oti adeti ya no owo fufuo ne babo ne wo wa ma ne ba ni bi owo ma boy no wọ́n ohun bi da obi a nípa náà mẹ́ka no ẹ̀yẹ́ ní fọ́tò wọ́n nam ní 60. kẹsẹ̀ wọ́n ma ẹ̀yí tẹ̀sán náà wọ́n system ní mu arise. wọ́n sísè àná àkùkùrà ní ìsẹ́ no. Ndi ako deɛ ɛkɔ nyinaa sɛ wiase na ɛwɔ no ɛnda wɔ kwa yɛ wɔ bɛrima bi wɔ obi awale adi nta na ɔba bebree mba bebree ɔmo awalefoɔ bebree fɔ ɔmo kunu mu akyi wɔ awale ɛne ne kunu nɛte. Ni kuru ni gbe ni anu wape ni ditma anu wape yonga onu odibie date a ni wawo baako ena ohia obi oni na didi nkomo mo pie be 2 months o makoti na be bia kono nu bia ba bo ne nka so oni nkofie da nti 3rd month no na ankasa kasa na de oni bo ani pie ono ankasa beko ako omo pie o makono num bi wanim semba omo num nsa na edwaman ya bete omo wura omo wodi ne ti akogba ni fie wa shawa wote ho mbai bi wa onim wo ba wa connect ne phone nama boy ne wufa na esi ono eno no de ya bade ni tu no work boy ko yi tawu ya ko tie ni se nete oze ono ade na sorry agina ho na se sorry sorry agina wo ma se nete eti sorry nyan ni sei ena nsori ye de na tisa mema nkasa wase ohwe kote nja no ti je one baby onu weduru na wonhu sa akote wase baby ana level ne du no wase odi obetena atota ade na esu na nka eye peace no nka mu nsa anya den munye den fresh chebe hodi on wo ho eyi Mami say asa question we say yaware fufro me fa na say ba e wo relationship mu no oji me sika okay mami 100 cedis me be ma o mfa mami 50 cedis me be ma o mfa mami na makata mani wasade ne ho na de akwa wariem ye kwa wariem a sa nipa no yes oni ne be joint account ana say sa joint account no emwa ware no ako oni obi de eti munya ware ye debi obobosia bema de bema mendi bema endi obasika bema opese wunyini che no endi obasika bema opese wunyini che endi asemu makana treta me maame me late mother na katrem o se obasika ye bone bosia yendi oba usika oba betumi ade usika ondo betumi edi ba wo bone bosia obeji 10 years kro obeji enti se me nu deti me de ense me wotiri metumi afro ako na me 200 bia ya me de ama minya ya me de wade be ma yeah because me pese anytime bia me wo beba be di ma ukoye bibia be nyame because minim baby am flee ana minim baby a botaye da minim am pese me duru enti me pese sebe in prediasa jimini bia beba be twa me nkwa nda so ama me nkwa yetietia ama ade am pese me yere mentumi anye enti me de woni obi de eti na nimpa no wachi usika o ago me petu 100 me petre ni no fama wa mana nkyere wo se sa nimpa we woni ye saving woni ni save boma e de asemeba e de asemeba because ade ntia de asemeba bosia na wo ka trense wo bo na bosia eso de na ade ma no ade kotu baby eda because e bi kwa na wo ni bi yeah no kwaji wo bi ho
because of say on person mguase beba eno me kasa obi a woni obi aware ma wale foforo ma kwatena fim oba na ma wale wono eno ma mienu na ese woye ye nseche we say meba oba ma blabum obi anim say fresh with Canada me live good mebut unya ba ma blabum amen na ofo ni mebusuafo yin na ehwe say wo de de na ebe kama blabum oba na misika semba forma ye beka o akono no baba be di boni sika o de na hwe oba na misika sem kosura enim nyam ni bi be de ebe kan awalefo na aba no ye ware ye no enoma mienu ne ye nyina ye kata ye to nti akoma awale na menu akwatena fi ne atifi ma awale no ye mienu nyina ye ye wona mba ako nti se eba ne se nde mini bia na se eba bebu salad bia ese wo bi o de tua se na bi na meti ya asem ba se wo twan na me firi adwuma ba ka say oh fresh and na kro if you bebu salad bia enum gwa se na wa pa man because if you are na call you no because oba che to kunu ni bia wontumi ntua enti mumu empra twa na ye twe no ago me na otwempena unya bibia me de ma e wo wa wotutu sometime wotutu ye bibi na me hu se nimpo metumi aware no me ware na me ho nkyere me ba wo de na wo ye nse wo de benefit amenya wo wan se me de me be ma be hye wase ba opani bi so kan say yesi oba entumi nhwe bema oba ntumi nhwe bema in a sense say me fa ne say me semiti makofa obi a wanyinsin me wati ase mafa obi a wanyinsin me enye me mate mafa obi wanyinsin me no metumi nhwe no ade ba kopa na metumi de ama no enu ne krobe ne wom hwe obi obeka se oba ntumi hwe be ma ne bi oboa ako me no tu emi bu papa ako wonze ma mo mi musu atena se yi ope ewiase won upu obi a eso bu ni pa ayoba opportunity awon me ni mu half mpo hwe ubetumi nya obi ma na rent dan ama yeah ubetumi enya obi ma na ache waka ama monthly salary obi betumi obi awali o na yire neti bo betumi de what to pay less so yeah bo sumi bia oba mu chop money yeah it's true unu wo oba dada o obi betumi akase oba we ni school fee jama metia be ma be oba be ma be enti oba on unu oba na ma be ma oni oba na ma ako ye 2012 ye back 2012 ye be share obi a enye nyamesuro ne we mu aka di nimpa ne tia nkaba de sta ka ye ntia oba tumi ka se to oba hwe oba mu akọ school oba bua mu akọ school oba bua because oni baby obenya scan die free ba ye ne ehun se nimpa no so oba bua enye ne level ne hu enye de wo peni bi na school na waka se obua na ode akọ no e wona mba kama ni na agu life a beginning was school mo na ye pick life just the say ne plan me dey say ago bi na edi ss na ye kono e wona ye pick life free e wona hu say wo hwe top white a wo betumi di ama jeans black ana so betumi ama ke white e wona obehu say wo hwe yellow a wo betumi di ama mpobo white e befa entini pa na wo obo na wa ko school no on go school da make us on wa hwe green a or the kwhwe atale black entiago oba betumi ahwe be ma akoti wosesi ahun wo betumi akase fresh wo be boa me de metu ko betumi because opportunity awo one day hwe metumi ama osako metumi ama 3 months metro ni o ma bi aye 3 months ako 3 months ne kula andru ubenya obi a dan na wutim no upeso otu flu obenya obi fun na ekiti opeso osisi upeso otu ko obenya obi ye pio obi tum betena baabi enye oni obi anenam no ato na drink bi no omiemia ne fun ya obenya obi obeka se wunu yeah
Oni baby ankofo shi omumboafo. Ba wonu scanner sa 200 cedi no de fuka no. O use as scanner be 2 weeks kula ndwe kula wundidi. Ndidi. Ndide bia o shefie. Obi nyaware wo okwa Akra church, okone nam wo, oton popcorn any Coca-Cola ni mieru na 25 cedis no. At the wedding, at the kawabe shenensa. Or the come. What that's 25 cedis no. Oh, per 25 cedis there. What about to giza na wawe? Na bakoto Indomie na. Say Indomie kwa itete Ghana. Edu oba de be ma de opo bi abu oba de ni cheno. So obu ni because me say ako wuyi nyame firi wa obi a yesum no eyo oba. Sure. Si yi nyame firi wa obi etumi koto no Bible se me yankoto apart from no me yankoto nyame bi anka no ba obi a be ma bia wo ye den 100% compulsory say okoto no eyo oba. Ako otiwe wo ba mi wo sesi a wo ba mi woni e baby bia mekoto na me yi dress no o pant no mekoto na me yi se man koto anyi kura no yi pant na me no be da mekoto men sumo awesome enti onidie ni ebuo die oba die e na hwe baby Akosua kuma anyibo no oba to me cat are fresh na dem feel say me ba o hey we are so wakakra the pizza extra large man no entertainment fresh wo no bi wo hono ma na ye kama omosuan say so the two trim say enyo obia o enyo obia no betumi bi na no aka cho say baby and say sweet ene dem pese ye kodi ye ho na enyo obia it's so unya sankofo ni bia I said that day no I mean you treat that person nice ye wo bi wa ho ako ope ade a uyisa ndundun na wo yale a ma wonum na wo edezu na wada ne fruwa ade natural man impada sex bre kura ankan sure it's true because we have sex we are off order ako me obezo wie mi ahun obo sex ni we are anjo be fa me fun na kwa ade cha na metimani because me ya me make sure say me egbo aduma no entimi we a na me din so nyugu mi wa ebubu me yeah entimi ni beti no na bi awaso le kwa akopla ana uko that time we ni pabo nya fa me fun yin ko on tutu mi tv ko why yes dem mamu akoko enti sex de ako say oba bi ehu ni wo de obu ni dem chale ena mba oba bi a won expect sure oba bi wa ho enye wo sika o patri ni sika sesen ompe yeah o patri sika se wo nya na kono wo nya obehu oba bi wa area na woni ni tim no posiampani bi adi ni bi ba o pa de o ma wudi ni da yo oba mba bebre wo sa bonza obehu ga fa no bo na we ni ko waka wonu asemina onya na lie and how do they feel obu ne ho ase obu ne ho se onka nipa ho ana se dia won se ago ye gina otisi a babu amenya ti asese oba de na so na ware be ma de ni na ware mbe ma de bia we ni yare de ni be hu no ene na de eko okay eko ba oba na de tinse oba bi wa opebe ma ne kukuma teminu oba bi wa opebe ma o flatom obebi so hope obi a abobole oba bi wa obi a ne arms ne peja o de be hwela course owu sa no akuno jai oba bi wa opebe ma so ope se ne dripe yeah yen hwehwe wo de wu ni kaple le drip na di nachi eh ana obi so hope perfume obema ne ho pampan keke no obema na di no se wo ya bema eya na me ya o mi wuse se mi hu boys ni bi wa abontin na mi wuse ne bossa gu abontin na ye ko na ni motum kan oba be eya na me wonwa na mi wuse se eya na anya hwe wonse obia wo ne ye wo obia ne categories ope ebi mu wa omo no mu titi kankan no wonse oba sisu fofula kwotie bia wodi ya
odi baby no mo tete kankan wasem entana sa ankofo ni nya bidi no ba enye sa ho ako obi a oba bi a wapo bi anu obekwa akodo obi wa mata na onimpa no kra wo ya na me de no mfo kra ma o se no me no mfo mam minimo bi ono no obema no ote ho na ote se perfume e wo ho ehwama ewade odi se odi osan o man se wo yira na wo ge mesi ako enye mo ma nkwa na ye no mo no mfo be man se no mo no fo obema bi ho na feelings won no fo no udi wa no butum se ya okunu enti sa wunimpa ye ono mfo so e wo wa moto mu side na wo pe o ebi ameka say otewa na wugina ni na wo do nsam yenu so ne nepo na wo didi ago e na wa ma onsa to no so no mu no mfo na obede yi obede we asemo enti yemsia ni we de baase e beboa na enoma wunim no ye kire was sua yeah because aware bebre ahosiesie de aware mu ahosiesie o bible ade nta na ahosiesie o bible ahosiesie ho hia because minim obi a ohia obabi na ohia first day ohia no ne oba na kasa no asa omo ye for play ya no de nsa ekofa oba na se ba oba na ehun se wahia wo nachi asa o ha wahia you understand enti no later on no okachi oba na say like wa fam ba oba na neat oba na neat na say no ye den o ye that day no money like enti say obema na wa mo obi ho nka nkyerɛ ago bema no kwa meka so no kro nya smart obi ho nka nkyerɛ me oba me wa se say onze mba ye ni mu di agora ye for April na wa enso egu yes ye obi wa owura wo dem ma ho sent no obetumi akona da so gina ho eganga obeshiti anase wa run atari obi wo no ma ibi odware kwakwa run atari a ote empampan wo dem enti woni nipa ni di ago na nso ni cha sese egu na obehu se sent na de no beba sa ni pawe wanhwe ya wunyo obi ama ne ntaflimu moda Taflibomski so dia we yeden adakudako obi bebu Bomski no we Bomski so no ni ti ko na disaster obeda bom enti ebiati na won de ako ahusiesie dia ye because won enyo oba bia na ewale no ako enyo oba bia na ewale no yo oba bi wan tumi mfa ne nkoni mpam ana last week ne eka no oba bi wa ye mfa ne nkoni mpam yo oba bi wa ono no ebia open wonza me akometreski yo be ma bi wa onu nanti mbom se da so onu nanti abom se oba no wa first day oba odi neti no na gabu onya kire wo na hu fie wa oba no aflo fun so bra so anu ebi mu kwa ande wo tete no mu akobo wow ba se uyo obi a wo ye ne spec no yo obi a wo ye nita ago me mejo obago o flem so gina janche wa me ba me so na se me ko na me no obum ni edi nkomo me sia na me mo peg wo o me maso na wafuno me pese ohun se nipa ade no me ni je hu enya da mu nkwa na me ni je hu abonte ni me pese ohun se akwa we manyi wo totwene obi je onye ba se bema oba bo wuhia no kita bag into di bag na wudi ni fresh na ape fresh ya wo bema no munsia because your enyo oba bia ne peska oba bi opa akrokro oba bi yeso opa akrokro moment moment a onipa no bekhia no even say come no tin we si form o see from na wugina kwan ho no otumi hye na o ma ne peg on mo maso ye ntwombo wachi anya fe no beka se hwe ne omo no wo de mo mon control se wa sei anya nipa na sei anya abo na sei ebusuafo yensu ade o yensu ma no monyeje ma na so ne enye easy
say the first kind enye easy so be oba ebe bie to crowd you say am say dio enye easy eti yen kokomba na yenjije mma na yembu mma ana ahosiesie nso ho hia pa three major parts ho hia pa one eye wanum two wa motu three hwanase na medimiti ba ho na enkoye mame a mesi de dimiti aba ho meti fa miti ma ho na miss blue john nya de abenya na blue john so no emamo hu sane mu bebre yen si wo kwan se menye blue john ka warefo kraye eno no ma aware no wo de spices big eden kan aware no ho eti ahosiesie de mesrɛ mo emma ne mema nyina eho hia papa oba bi wo hokra wo ne yonko ba akra wo ne kɔ adware na oyi ne nika se ya na ne pante ya enya ade a ho tɔ cent no eti you can imagine say wakɔ guy ho na ne wo yiye ya mete cent na guy no tafi bomski no ne ti beba ho na o te sa cent na menye sure say wo kokra mpo a obema 10 pesos obema wa akɔ no ka kyerɛ se mese ne mmomo anya do beti ne nkebium because ankoyi ama no ahosiesie no ehunya ana yes akoye topic iso emma na be ma wa frɛ no ne na hyehyɛ adwuma ɔsene lorry fare ni wie ya na wo mpɛ sɛ ɔbɛyɛ den no adum ne phone obodua ebenyaw fresh na me sase mo yɛkyi ma adwen se me ba ho me ni wo hyehyɛ adwuma o me ba se ni misika na membra se ni lorry fare na membra na obomod na ebia na wo ni bio bo se na oyɛ den okɔkɔ se na ni se na yɛ den ba ho na afo se ni sky mami wie ya mama me so medum me phone agozeze kwa de womblam se sa na ye nim ba lawyer bia ma ye hun se me ni unya ka kyerɛ me ka kyerɛ se bla me ho na wadi tum se wo ba me na me se ni sika no amba me tumi de kokot em ye chiutum. That's right. Entity nim enta na me kasa ko se nka ne papa ma lo na wo ba me wa wuntumi nya sika mfamba hwe obi hwe ni sika bi lady bi o hwe ni sika bi onko me ka say madam fo be ofre oni be ma ne kasa no no ka kire ne say on sending lawyer friend no ye den omra lawyer friend no be ma ne sending no 300 Ghana so on fa kan ye den embra enye sika bi a o 300 Ghana ba onim say na be ma na plan sika be say 2020 ko ba omojo mani we do be ma no oje 300 Ghana ni no dum ni phone 300 Ghana 300 wa ma wa wale kwa yesi esi ana trust ko be ma be hu say enya de betumi a trust o agota ma no yonkofo bi a o de be yo mo mbeja ba mimi se amemete ase de sese na nimpa nyame de ne nsa afle nimpa nimpa eja no mami ako me se me float isi a na o so ba me ho na me se ni skama ono amba pa me mfle o ma smith me do number be ma smith no fre no wo chat me fa ho ka yina na nyame ya adom na se me boss smith e de fe wa no odu be wura ne dem wa bo ne ke de wi na we di ba ko wi no wo be nso ase ne ma say fresh me di wi o bra me be wura wa wo da ata wo da mpa ne to be chiti pe na aton me wura wa na smith asesa ai wontale ne kita wunim blawe dabi wunim blawe wunim fresh on don say ni uzika wunim no na me yi me chat na ya den ama na ma fle mi wo number no enti e no ada so be ma medi ana so di naked be pi enioma bi na nyame na de nsa aka nimpa on na ako nyame de nsa aka nimpa na nimpa yi ni o ma fi afiri wo because come na ye rare wo ye den ya obetua enti same u twinedi Jimmy 500 BAT o sa de twemanso wo de age 300 ni di meto credit de ama Smith ono nchaate ubisa ni sika me amesa ama ni sika ma na de ama no de fe oba
eduane a wonni bi da nyina meto ma ne de amom wedi enti wolusu nwa wi o wa bo ba ko wi na amoda mpa ne so no ofa ne fo no asan nyi masese bra that time I wo ba ni ebi am gina ba bi mehu dadada station no ba be fo no mi gina na me hwe o enti wolusu na wa bo wi ne wana mewuram unim blawe o da bi o mi de ase de minimo bia wa unim obi awa e woni e be numbers a kire o am ye be hu se enti wano be dey wo wie ya aba na obefa enti sa ne o ma we sisi enkofo bebele hu kwan na se komo kunkum o so se ne usika na wamba o do be gi o yo obegye o enti ena me wo ya mpapa sa wo ba me wo na baby a wo firi na nya se wo firi Dubai wo firi UK wo firi Italy ena wo ba na kumase fe kwa nya 85 cedi as 100 cedi VIP kwa 120 enti se wo ye wa dun to beba wo de bobo ti ana fabla wo bedu ya mese ne ama ye de amani mpakro se wa ye wa dun se wo ba me wo no wa willing se wo pese wo ba wo de bobo ti ana bla wo kwa medina out ni na ba se enemlem o masa ena mi kana mo na bi 10 cdb 5 cdb eno kra no asa me de so wa ba se o si o me fresh mbese o ba o ba bibia ni mi wonti se ni 100 cd na me famla wo de fa boat na bla wo bedu a wo bisi ya metua eya samo eya sam ma se yekum okum eji se be so fro no ka cho say bra na o jesu se obeba na o ka chen se un lawyer friend se ni usika me pa cho so for us was ni usika ne de ko we enye bone se wo ko na ebia opese onko sunsa wom opese ondi uni emu odin enye by force na kane hu se ansa na kro be ka cho se bra no eye mentality bi ese den ewo ti that's all picky onyo ma me ba o ana be ka cho ana Yesu Kristo yes ana nye se oye for the Christmas obecheche uska rough eye mentality bi eden ewo ni tim osebra onim ne woni te se wona look smart na hu ne se there be mini pay wa feme ana se abrante obese member no nko sunsa wom ondi mini emu odin mesrew psyche wo mind neko se wonim so a na onim se that day no onya ready for that menji say na de yen fan hye da foforo na say mema no because etumi twi o makoma ebi no kono meduro bi o no de be hia o yo na fe wa made ye gina so posiri be se 2 hours na ehome asa be pai na won so a wan ko ni sika so a waje na koma twi ni sei na ye bibi obe bibi tia wa ebenya o etimi pacho nim se won kwa manyi sika no se onim se onko a manji sika no ba wo pese ye ndi won so de a ko sika ko faka because be ameka say obi wo ho ye adwuma enso no ni sika eti ebi a wa frɛ no that particular day no kra no na won ni sika men fere mananya wa say chale ba me ba no 10% come ni a me de be faka obe ma because ono an kasa ne ponko pentem o pe bibie den edi ama ne ho esane no etime pa cho agonim de ansese mba ne bisusu ye oba bi wa ho wuhia na obetumi ni na chat sa onin be di nkomo sa omba o moment obenya na menses kotokofo ne beba park ne so sa da no be na abin so beba besela yeah because onim say that moment ne de wo ye den ya wontumi nkwa ahimfi wa asey ya pacha endi show make us say sa ni pa wo fla ahimfi wa asey na ono na di ni sika afuka ba na wo ne wa asey ni sika mo de aba no oba wa kotwa aduane ma ne di wa ebia onimunom wa to club e tu bi ma na sa agba aka ho ai owi okwa be se jana kwan wa we nya ahimfi wa nko bu apaye na wa yo apayo ya enti wunim se nimpa no onyo maame onyo papa eno onye Yesu Kristo enti ni be ma ho moment a be ma be ka oba oyo oba be ma no di nkom na ka se be sra na
enioma we ade we ese wo de show tirim say akwa we ma me ba na wanya papa ebetumi esi intiata me de hye mitim say me kɔ na ba fine amba me fa me ho adi ba me anya wa adwen say because of say wo penim pa no eden esisi no intu be de na wunya o menses bia kotokofo na ba park ni so anfie na se no o fresh me pese me bo se no 50 Ghana me fa nyolo o be ba na wo nyina aye peche na wo ye wan wo ye me wa wale na wo se no because ebia obi akwa koshi obi anu aye madam for pese o wale o ye be piese bi ekodidi ekoshi a me kata nipo osimesi se no ate yeah wa o chance asai enti ade bi na ese ye hwe ni ye ni hu se ye young boys ni young girls na aba na ye nwale ye no ye mfanya adesua de nkas entu ye hu fo se ewiase na e wo no de obeduane no ana obetwa ana de ode be ye onua no se de ode be ye obi ba no se wu ni fine wu ni nua ba de a fine eno de wo ba wu ni nua ba na wu ni nua ba ma ye dan kula wo be wo wo a obi di bi be ye wo me madam bi na ka say wunya sika nkwan de obetumi di na da wadam fo yele wadam fo ba wunya sika nkwan wo sika nkwan de a wadam fo ba obetumi edi no adenta no obetumi because onim say enu wo sika ntu ka so ntumi nka bi me ka so ne wo kire no ba wo ni sika obetumi akope wadam fo eba ade de chamber chat man yeyi enti ewiase na won de ye young girls ni young boys na aba no ye make sure say ye be boa ye ho akosi ye boa ye ya dwen say ye be ja say ye depend woni nipa ba akoso uni obi de ti na wo depend woni nipa ba akoso ako me ka tro say entom yan ka say 2025 we nko na wie na wedding aya kan to okurum na enya wedding ba se de ekwo say obi a o fle na obetumi ahwe me oh amaso on send me time me nidi se untumi floor ba kran floor bi unu obi ka zanu buzan say are you okay was no onya ka nu a ana obi floor no peki ko no ka onya buzan say can I ask you a question ene ka hun say adunu obi buzan ne say momo prana me no otwe no uye waduma me ye meduma dabala we sas kana na me bo anu di bia ba be wale wo se be gini na ne be wale inde ne aka no be ma bia ni mo bo be wale no intu de gini didi la so be dampu etu baby no akofo obi no awale no we ga zo boy we me ne bla bla mi nim dada wa wale me enyo ono because time am no tena wona ye move ni na me steady say wo yo obi a obetumi aboa me wa wale mu awon kire ba wo de na wo ye nse abeba me nchen eni mi wa me flower wo mba oh yo fresh ma me san fire me ni say me pa cho enche be be phone lines ti ma to ho fe na che wadwen fe na onso e futu kakra wo no onso fama ye na yensu yensua because yensu te ye nyina ye suasua ye ho ye sua de ti be be phone lines ni ma to ho ye numbers no ene egu efidie no so no e 0545 929292 0545 929292 me pa cho se wo fra dwumwa fidie no ema yen ana atwe ho efidie ne ho na yetumi ate wonka ya numbers no e 0545 929292 Akosua AK ene fresh ye twen yo fresh yese oba anabema mo kwa wawie mu a me fa ne se me fa oba mpo emba na ya mostly ye wo mba yese oba wo kwa ware ase a enya wo ne bema na wo ba no enso ese wo de ebia na wa ba no ma wo ba bi wo ho yese wo de akola no ekwa ware na se anase ujama o maame ana o papa wabusua ansa wako anase wo de ne beko aware na se ago question na obusa ne mu odu pa ba de etini se
ni na be depend entity ya. Hello. 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 Me pacho yetio. Ago ni na be gina entity ya odi ama oba no. Se wa ma oba no good training. O ma entity papa obeturu de nako. Ena wo maame no uye unya hye wotirim se be ma no ni bibia media oha bia nim so betumi ahwe be ma ne ba no wonim de ya na de awal de nsensem ba no se eba nyamba ma oyoki wonte hwe one be ma ne nwu ya na ode na ba no ma ne kwa wonte hwe momenta oba one be ma no be wo no e wona Insem ne be pia ba because wonim ena mpese ubo ho mind because if you say ebra ekolamba mu na ommu ba kukuta ba no bibia eyeboko but emba ne be mu a na adane different thing altogether ena mpese hiti ho kakra man agonde na meka se e depend wo nimpa oba na wo kaware no se why you ready say aware na wo ko no wonim aware mu na wo ko why you ready say wo ko wale enya sa ena tu e depend entity ya wo de ma akora no entity ya wo de ma akora because me se ebamba ma sansense we wonti bio ebaba ma ena wo sansense mu because abanuma no ye be ma abanuma no sadi ye nuangwa mu a ye de sadi begu abanuma no de so ma ne so yeah ne ye de dada ba no de ono de betene mu no anhwe kura be wrewra ase ne ye de ama no so onkodi abanuma no be kwa akoda na dada ba no de owuru nkukuom okobunsuo asemu enti anu na ya na di nsense because hwe mbema bia no ode okay minim de ebi obi nim a obetumi aka bema bia no ode ne ba beko aware a na ono bema no all time only time oto ade obe na adun so obeto bia ma oba no pepepe yo mbema ni bi o omutumi fo obi ba kra te se wambi wa no anka se akwa we anya ne papa ni a wunhunu yeah ebi we area wo sisi ai enye omo na didi nkomo oba ne ge be ma na didi nkomo no mka se enye boy we ne bania obi anim so de na ba betena one oba ga ne wunu no na ge na oba akodada ba omot ohwe no bibia ne papa mfi no ohwe no bibia ba se ko ba ne se wan tete akwa ne ya ena akwa no hu papa na obu ne nchie na nke eda na akwa tumi gaze sa me ma me kunu we pa de edo betia me na ato de me ye no no abanoma ye de wa be wale abanoma wu nimpa ne da na wodam o de tua lad be tua watabe o yi school fees de ma o to aduane me o yi top me de me aduane ma bi wunya bidi o se sa me ma me kunu we pa de so de o chire bi it me abanoma ni fo bi to me ye bibi to the sense say onwo ye kura na afide na raho as say we obonyini bi na raho sa na ekoma mba ne nso obema ne ba no otumi tan wani a ma ne onye ye kura no be ka che ne se waye se anu ni na agina entete no yeah because ye wo bi wa point no entete no ye want entete no na me hu se ako ya ye mfato me ba no eya na mistake no oyo obi a ho se minimum na so hu a onu sunsun nsia ne o fle no klomba o pa ma ne bibi onje ba so onu sunsun nsia akobet obetumi akoda ho obetumi we didi abom bonu obedi metem o mama 3 days o mama metem 3 days na o wa ase na menenam o beje o mfi ukra
bas wono klekia otuntuni sia obetumi atena wonten enti onkura ne bi wa entete na eso hunse hwe once a wonwale ya wa atumi awoba no ka hunse bia awale ne sani pano ne nkowale enti odi eba no ekowale obi foforo enti hunse akura we entete amde ma no enya ne maame no ne betena ba sani pano ne betena no eso hunse ne maame na because obi obenu aduane obeti bia ma yo maame obi obeko nzu am aduane yo maame ejana ya kanfo bu bebi se wodo oni a ne wado na yamboa ontumi mpe maame ne enchiri ne yemu ba edizanati abanumafo ne de ye ka yesre se wo ye young girl bi na se wawo ana ye young boy bi na wawo na de wonim se awari entumi ambama hello hello Hello, good evening. Good evening, oh. Obofour be ni. Miss Tama. Me pacho yo, yetie o. So Tama. Me pacho yo yetie o, kasa. Good evening. Good evening. Michelle program. Me pacho yo, yeah that's it. Fantino minti. Good evening. Minti Fantino. Minti kaka. Me pacho yo, kasa bi ode kan ye betie. Program e fine wa. Program e fine wa. Yeah that's it. Yeah, I'm like Over the one boat way. first time Michelle program. Okay. No, next time Michelle will not to Qatar. Me pacho. Asemu, yeah that's it. enti ye besre se wo fla na odum tv no wo lo no na wo kasa wo ne kasa ofo so a ye bete de opeso o kan bia wo fra lo tv no Ofra mentie feedback no weche. Lo TV ni mayen, yesremo. Yesremo lo esi ano enche yemre no ebeye be. Eti no over sembi kan wadwinche bi a bomodin afre 0545 929292 0545 929292. Hello. Good evening. Me pacho Obofour be ni. Me pacho yetie o. Oh, okay. Yeah, you know, every Wednesdays and Saturdays. Me pacho busa asem no ba my voice nen cause kakra mayen. Beja be ye kakra mayen because ye nti kasa ne papa. Said ye betumi ama ansa wo se sefata.
Yankasa, free so. Nti ofra no wagina baby na woni akasa se Only ne be ya. akasa. Ade bi a question na opese wubusaye no. Yetumi Yebetumi akyerɛ yi was. anu ama. Yeah. Because ya ante voice na yentumi hu, yenhu de beka. Why? Nti akodi ne aka nyina ne se abanomafo ne de omo adwen ebinom adwen ne omo nyina ba wo be ma de unya ye wa adwen se openi mpa na emfa woni se owo ba ana. Hello, good evening. Obofour Beni. Okay. It's you. Okay. Okay. It's you. Oh, it is sorry. I say, on us not in church, I say, man, no, ne create confusion. Oh. Exactly. Unze na make obi abeka atoso. Yeah. Most of it because be ma de e be din se be ma e de ba be kwa ware a be ma betumi etwiti se e bia obeyim won e be din ene sebe na be ma nso wo pa because ono sorry we eat up money into oko one tifie di otifie nu e ye oba no oba no na eye aduane no oba no na esi nkura ne nyoma oba no na ebema ne sika so onkotompo into oba na be me ehun se ade we nkura mienu we omunyina aye ne ba wo ya masika se kotompo bo a obekom na obi die yesente na obi die original ba se enka ba no mana wode ne ko wale ye no enka obetumi atwiti omunyina ama obi ahunu se omoye mbema mi no obetumi atontale na de kro wan hwe obi be ka se omoye ntafo ba no omoye ntafo Inte futu ya de man say make sure say anytime biano ipenifo bu bebi say uyo obi die ya na odi ayi Okay. dia wo pese obi ye ma no wo ye ma obi because e bia nimpa na wo twiti ne bad no onu mum e na nhira obeye edi bia beso ama bia aka ho ba no yeah, that's it. Yes, say emre no ayebe they be a catch I must say weekdays there 10 p.m. near upon 11:30 p.m. Now Saturdays 10:30 p.m. to 12 a.m. One Shannon so MIA. Weekdays Wednesday no 10 p.m. to 11:30 p.m. And as weekend Saturday 10:30 p.m. to 12 a.m. Mr. Mo Mumbo Modian say, Winchim fidie no, free cheers. We have a lot of programs that money with cheers. Mwamunti, ye movies, bebre, asore ba, ne yes, emamu. Enunti, Mama Cheers TV, enyamo #1 TV station. Na enema bebre wo hwa yesua de enema bebre wo hwa koso wa brabo imu a ese otna se na oni man of God be eden edi ensa wo so enema bebre koso wa wiem empna twim. We have traditions ye sure enema bebre eti cheers there. I will suggest to you say mama nanya mo #1 station. Because every time Bianso no, you call live on Facebook. So we need cheers on TV so a oko Facebook a ubenya ye wo ho. Obofour Cheers TV. Cheers TV. Ubesua nema bebre. Me nkanda. Mr. Fresh. Ago. Me pacho. Oshma to fukakra my 1 minute a foot will be a tray yahwefo no mo fanto mo koto dwem
Ako enum de meka ne se asema meka di etwa to ne se o man tie menka bi ma ebia na yapon edafo when Messensia. na de kan se wo ye young boy na wo ye young girl na person ware ya oni obi ewo na mu buabua mu de akwa ware ya hwede ma menka ntro se enjina nimpa ne sika so emfa ware enjina nimpa ne sika bi owo so emfa ware sika ne sa e de anwo kire beba wale gu beba enjina oba na won ofeso emfa ware Sure. na sane wuhu maami bi na ka se so pe wo yere mmeru na hwe wase Sure. sane wo yere ni mpokura gina nyina so ane to wuri wuri se bancha kakuro no sana ukohwe ma na asia sane na asi mpokura atia to fom se kontombela kanja no na na to asam se esama ye fo ya anye yi no sana wo yele no to be den ebe ba be enti make sure say eye suban na wo ware unware anwo fe Sure. wo ware suban ti wo ye young boy na so ne oba bi susu de ti na ope anytime bia obuseska na adwi na iskeska enware no wo ware na usikasa obi bedi no usikasa obi bedi no ana de kan say wo oba wo ye young girl wo ye young boy na so wa wo ne bia bibi nti wo ne oba ni mu atete emu obi apart ways make sure say wo de oba no ana wo de oba no wo de oba no ekohia be ma foforo enye be ma wo ne da ye na wo de ni koshia no eye be ma foforo no wo de ni koshia enti ma obuo eni enidie eni nyamesuro ewura abofra ni mu se ne be ya obu papa na obewu ni se ye ne papa engo ba se me ma mi kunu wi he wo de menye de wo tete ni padodo Debbie. Anytime be ma ware ni nije efre ni nije mbamuda. Because oba time be anakuma eye neba. Enti se oba na etete ebe mu oni nji wa na de ba kwa akware a me de bi say most of it be am be ma no de ya no monta abi. Ba de make efutu e de kan say tu ba ne fo trense o ma amini. Onu ne be hwe o mimi ni fie me sole ameko ona be nu aduane mu wodi so obeku a ode eduro begu aduane mu wuwi ba wan fa eduro ngum no wa hu no de ka hu so ma me no entu ye ya ebi be ka no enti make sure so de obuo eni enidi ebe ma no so de obuo ni enidi ma na saa na obi susu ede obuo ni enidi ba hwe papa na onu tua danka na ye de wodamu no oyi chop money ma wudi no umu no a ukote so obi fufure gina bonti didi na to be de aka untimi nka because kumasi fie na wotini fidia na wotino wanka se wa wo papa no wo fie am obi ehun se nyo papa no wo sini kwasi aboa wo sini jimini na obi akosi ni jimini obetumi akoteki ase yes na say young boys ni young girls na aba no ye make sure say ebebo aba ya ho na ye ya adwin say ebebo aba ya ho dia aware ebebu ewo manwe mu ba ya anya ya adwin ya adwin say ye de tia oba nkwa be ma nkwa na ntua be ma nkwa na independent one so a fit Genesis to Revelation baby bia no e tro Bible mu say oba ne be ma de tia be ma na enyi sika ago endevu ya dem omo no yesi obi a woni futufo no onam obi de nchina to ohun so obi tu ne bafo a ofa bi na ode ato ne kotodwem eyere so pa so anu eyi na ode abo ne bra Era say mamunim fresh papa bi ana kasaye no yo eda ya hwefo nyina se ne nso mutu bre ehwe yen e Facebook live ene Cheers TV jumedi ya to ne din empa so Nkomo I'm fresh ene Akosua AK ne de bre mo Nkosua enhwe mo fanya mo number 1 station afenso aseda kese ekoma me brother manager of Cheers TV Mr. Alfred Smith and a bright and a CEO of Cheers TV Mr. Obofour edamo nyina se enyemo anka dwumedia atunidi empaso Nkomo enkoso ana enyemo nso a anka Cheers TV yemfa yentu mapa
emfra eda mo nyina ase yebesen hia wa ha Saturday 10:30 p.m. to 12 a.m. na dwumadi ye hia ase ne no yebesan de atoa so Saturday menchi mu afidie no koso ahwe Cheers TV and your number 1 station. We mo bibia good evening. Akosua AK yebesen hia. Medam wase.